Hello my beautiful people, mumeze mte, mumeze fresh. Ewana nizere ko meze neza kabisa, nizere ko ibintu ari umutekano ahantu hose muri hagiye hatandukanye. Tugenda twinjira mu minsi mikuru itandukanye, ngizo za Noheli, ngizo za Bonane, ngizo. Nizere ko rwose meze neza, abapeti bavuye ku ishuri namwe mwaje muri vacances, mbabwira ngo welcome back. Iyi niyo video tugiye gukora twitegura gusoza umwaka, ariko mbere yuko dusoza umwaka ikipe ya Chelsea Football Club izaba iri gukubitana n'ikipe ya Aston Villa. Gusa iyo match tuzayigarukaho kuko ni match muri weekend. Uyu munsi nagira ngo bihire amakuru atandukanye ari kuvugwa mu ikipe ya Chelsea Football Club. There is what we call transfer window is opening just muri January. Ejo bundi mu kwa mbere abakinnyi bose bazaba bameze gutya, bavuga ati ndajya he ndava he, cyane cyane abafite contract zigiye kurangira. Tugiye kwinjira muri transfer window. Ikintu cyonyine ugomba gushyira mu mutwe ukagifata n'imizi n'imiganda, ugomba kwirinda abantu bakubeshya ngo kanaka yagiyanga kuko biroroshye cyane muri iki gihe cya transfer window kuba itangazamakuru umuntu runaka yaza akakubeshya akakubwira ngo kanaka ngo yamusinyishije, ngo ikipe yasinyishije kanaka. Ugomba kumekinga sure ko umukinnyi aba approved yuko ya deal yarangiye ari uko yasinye yagize mu ikipe. Naho kuvuga ngo Manchester City irashaka Diego Maradona, Chelsea irashaka Cristiano Ronaldo, ibyo ngibyo biroroshye cyane. Kwandika title ngashyira hari ifoto nkavuga ati here we go Lionel Messi mu ikipe ya Chelsea, ni ibintu biba byoroshye cyane, ariko you have to be careful kubera ko ntabwo amakuru yose mubona hariya aba ari ukuri, cyane cyane ko abantu benshi bagiye banabimbaza, tuza kubigarukaho. Gusa muri aka kanya ndagira ngo tuyajyemo imuzi. Turahera ku ikipe ya Arsenal imaze gukubitana n'ikipe ya Crystal Palace muri Carabao Cup. Impamvu mvuze kuri Arsenal nuko iyi kipe nyuma yo nari negereje iri bwikarifi, kuko muri Carabao Cup Chelsea yamaze kubona itike yayo yo muri semifinal, yari gukina n'ikipe iri buva hagati ya Arsenal na Crystal Palace. So Arsenal yatsinze no mukino bigoranye cyane, mbisubiremo, kuko ikipe ya Crystal Palace byasabye ko yitinda igitego kugira ngo ku minota nabwo wa 85 zari zaguye miswe kabisa, zabundaguranye. Ikipe ya Crystal Palace itsinda igitego ku minota wa 85, ku minota wa 95 w'inyongera ikipe ya Crystal Palace irakishyura. Umudefenseur wabo kapiteni niwe wakibishyuriye, biba kimwe kuri kimwe. Bajya muri penalty zose barazitsinda, birangira ari penalty 8 za Arsenal kuri 7 za Crystal Palace. Ariko my friend, yari game kabisa, yari game nziza. Ikindi wavuga nuko ikipe ya Crystal Palace nakitagize kugira ngo itsindire umukino, ariko amahirwe yase cya Arsenal. Bivuze ngo ikipe ya Arsenal izakubitana n'ikipe ya Chelsea Football Club at Stamford Bridge muri kimwe cya kabiri kirangiza cya FA Cup. Ese niye kipe amahirwe? Kuko ku rundi ruhande ikipe ya Newcastle izabiri gukubitana na City, izabundindi zizahurira kuri final. Ese urabona ikipe ya Arsenal igera kuri final, urabona ikipe ya Chelsea Football Club igera kuri final? Reka tubiharire umukino kuko ushobora gupredicta ibimwe ku mukino, resulta zikaza ari izindi. Reka dutegeze iyo match izaba tuzirebera hagati ya Arsenal na Chelsea, umugabo ninde yayindi ninde. Ariko I don't think is Chelsea right now, kuko ayo makipe yombi iyo byahuye bari imiriro. Waburi wrong cyane ko wafata decision ukavuga ati Arsenal zagakubita cyangwa Chelsea zagakubita. Let's wait and see. So twigendera muri transfer window. Ndahera ku kibazo cy'umuvandimwe yambajije, yanyandikiye kabisa, arambwira ati ese kutatubwira kubijyanye na Semenyo. Semenyo yabaye Semenyo ku mbuga nkoranyambaga, Semenyo yabaye Semenyo kubera ko ari karabidizavinga. Uyu ni umusore wanjye, umuvandimwe wanjye wo muri Ghana. Rwose ejo bundi zabari gukina igikombe cy'isi n'ikipe ya Ghana na ba Mohamed Kudus. Ndanamufana cyane Semenyo ko akina ikipe ya Bournemouth, afite imyaka 25, umusore kabisa, arakomeye. Ndaza kugerageza kiriya amafoto atandukanye. So uyu Semenyo rero impamvu yabaye Semenyo ni iyi: afite release clause ya $60 z'amayero. Aya ni amafaranga ubundi agura umukinnyi usanzwe, ntabwo ari amafaranga agura umuwinga nka Semenyo ushobora gukina kuri right, agakina kuri left, agakina yataka, ushobora no kumushyira ku 9 kandi akakina. So Semenyo rero amakipe menshi amaze kumenya yuko afite release clause. Ubundi amakipe asinyishije umukinnyi contract, umukinnyi ashobora kuvuga ati ngiye kubasinyira, ariko nihagira ikipe yishyura amafaranga ya naya muzandika ngende. Iyo niyo bita release clause. Semenyo rero ako kantu yagashyizemo asinyira ikipe ya Bournemouth.
Bournemouth iravuga ati niba kuko yari akiri umukinnyi uri aho ngaho atarigaragaza. Bournemouth iravuga ati nihagira umuntu uduha 30 rwose uzazifate. Ariko ubu ngubu Bournemouth iri kwicuza kuko urwego Semenya agezeho ni umukinnyi wakabaye byibuze ari kugura miliyoni, aka kanya tudashyizemo ibya release clause yakaba yari muri miliyoni 100. Yabari mu bawinga bagura miliyoni 100 kuko niba afite ibitego 8 akaba afite assist 3 muri match 16 nk'ikipe ya Bournemouth itari no muri big fit no muri big 5 itari no muri big 6. Rurambwira yuko Semenyo kabisa ayo mafaranga 60 n'amafaranga make. Ibyo rero bivuze ngo ikipe yose ifite izo note bivuga ati mumome. Ikibazo cyavutse rero niki, ikipe ya Manchester United niyo kipe ya mbere yabanje kumenya ako kaboro ndi kuvuga ka release clause, ibiragiye irinjira ikipe ya Bournemouth iravuga ati izi note twe tuzazugwa nta kibazo. Ariko yibagirwa ko umukinnyi afite ijambo, kuko ntabwo umukinnyi ngo kubera ko wishyuye inote ngo umukinnyi ngo ahitaza. Umukinnyi mugomba kuvugana ukamwereka projet yawe, yayikunda akaza, atayikunda kandi akaguma mu ikipe kugeza contrat irangiye. Nta muntu wafosinga umukinnyi kuva mu ikipe contrat itarangiye. Yaba bikunda Chelsea bayarabwiye Disasi tuvira, yaba bikunda Chelsea yarabwiye Raheem Sterling tuvira, yaba bikunda Chelsea yarabwiye Nicolas Jackson tuvira, n'abandi kubera yuko umukinnyi afite contrat iba ari protection yiwe. Ntabwo wamukura mu kibuga gutyo gusa ngo umwirukane, urayamuhemba yose akagenda. So bivuze ngo rero Manchester United ntabwo yakibaze neza yo yabaranye n'ikipe ya Bournemouth. Iryo kosa rero ryabaye kuri Liverpool ku musore wanjye Moses Caicedo. Liverpool yaduciye inyuma iragenda yumvikana na Brighton, ibwira Brighton iti wowe tujye kukubita, turi kumva Chelsea iri kugwa miliyoni 100, reka twe tugukubite miliyoni 110 utwihere Moses Caicedo. Liverpool akukanira gakora isoko ribura umunota wa nyuma ngo rifunge, kuko isoko rifunga byari gusaba ko Moses Caicedo ajya muri Liverpool kubera yuko deja Brighton yari yamaze kumvikana na Liverpool. Ndagira ngo mbumvishe saga zibera muri transfer window, kubera ko abantu bose bari bamaze kumva ngo Chelsea ngo yamaze gusinyisha ngo Moses Caicedo, ariko na signatire ya hagati y'ikipe na club to club like Chelsea vs Brighton ngo bisinyanye. Gusa Chelsea yamaze kujyana na deal na Moses Caicedo. Moses Caicedo nawe yemeye kuza hehe Stamford Bridge, ariko Liverpool ikinyuma iragenda ivugana na Brighton bumvikana miliyoni 110. Urumva Brighton yishakira inote, nta kintu wazibwira, nta rukundo ruri hagati yayo na Chelsea, nta sheri ishushu ni ibiceri. So Liverpool ikoza ku kantu, Chelsea irarakara iravuga ati no sasa Moses Caicedo no andikira Liverpool ibwire ati ntabwo nzaza muri Liverpool, mushake mushyiraho 200, mushake mushyiraho 300, miliyoni zose mushyiraho, nzagumanga muri Brighton, ntabwo njya muri Chelsea, ntabwo njya muri, kubera ko nimba Chelsea itabonye signatire ya Brighton nayo ntabwo yatwara umukinnyi. Ntabwo umukinnyi yemerewe kujya muri Chelsea Brighton itabyemeye, nanone ntabwo umukinnyi yajya muri Liverpool umukinnyi atabyemeye. Urumva mwese murabihomberamo. Liverpool yashakaga ngo bose babihomberemo nari Moses Caicedo arabyanga, ariko Brighton iza kubitekereza aravuga ati tugiye kwanga miliyoni za Chelsea, Moses Caicedo birangira atagiye muri Liverpool nazo tuzihombe, twese duhombere hamwe. Umukinnyi yamaze gusezera abakinnyi bagenzi be, ikipe yamaze nukuvuga ntago yari kugaruka muri dressing room. Umupete ntabwo arakitozanya n'ikipe yari yamaze kuva mu kibuga, deja yanavuze ati giye imikapu nabizinze ngiye London. Liverpool rero iraza ishyiramo ku kantu ka gutya na gutya, biza kurangira Brighton nk'ikipe ishaka amafaranga yavuga ati ntacyo mureke dufata ya Chelsea, kuko nimba umukinnyi ashaka kujya muri Chelsea ni bya bindi nyine mbabwira ngo ntuzigere wizera na rimwe ko transfer window yarangiye cyangwa umukinnyi yagiye mu ikipe runaka utaramubona muri jezi y'ikipe. Atari byane bya Photoshop, bafata umuntu kuri AIA bakamwambika jezi. Nk'ubu ngubu iyi jezi nambaye ni ya Brazil, ushaka kubifata ukabikora Photoshop unyerekana nambaye jezi ya Chelsea cyangwa ya Arsenal cyangwa y'iki. Ni ibintu byoroshye cyane. Rero biriya bintu mubona hariya byose ntabwo bari ukuri. Gusa kuri Semenyo nsubiza umuvandimwe wanjye, nakubwira ko ubu ngubu kuri Les cyangwa tugiye kureba ikipe iri imbere iyoboye izindi ni ikipe ya Manchester City. Impamvu mvuze Manchester City ni iyi: Manchester City zose zirishyura amafaranga angana miliyoni 60, nta nimwe irenzaho miliyoni zirenze izindi. Ariko Semenyo ntago araprovinga avuga ati ngiye nzajya muri City. Gusa City iri imbere kubera ko City, hagati ya City na Bournemouth byo byamaze kumvikana, kugira ku kantu kumvikana neza.
hagati y'amakipe yombi it's okay, ariko hasigaye gufindinga solution hagati ya City n'ikipe n'umukinnyi Semenyo. Amakuru ndi gufata kwa Fabrizio Romano nuko Semenyo ari interested kuba yajya mu ikipe ya City. Wambaje rero ngo Chelsea bimeze gute? Nuko Chelsea itari interested, simple as that. Chelsea ntabwo ishaka Semenyo, ariko atari uko tutamukeneye. Utandukanye kumushaka no kumukenera. Turamukeneye bro. Semenyo ni proven Premier League player, mu mukinnyi kabisa utazaza ngo abanza ngo gufata ukwezi ngo yiga ngo uko Premier League bayikina ngo uko bigenda gute. He is very very good. He's physically fit, he's very speed, he can dribble, he can pass, he can do everything, he can shoot using both left and right footed. Ntabwo rero wambwira ngo Semenyo ni tumukeneye, turamukeneye, ariko kuba turi interested kumusinyisha aho ngaho turi fall behind. Uko ni ukuri mba nkwihereye kugira ngo n'umuntu uza kukubwira ngo Semenyo amaze kugera muri Chelsea, forget about it. Reka twikomereze tujya no kuba defenseur b'ikipe ya Chelsea Football Club. Muri Chelsea hari ikibazo cya defense, mwese murabizi cyane. Abantu benshi baravuze ati Chelsea irakenera gusinyisha umudefenseur. Ako ngiye ikibazo mfite ni kimwe, nuko tudafite aba defenseur cyangwa nuko ahubwo tubafite ariko quality zabo zidahagije. Aba defenseur turabafite man, mbakubwire. Muri center back dufite uwo bita Disasi ukiri kuri kontra, dufite uwo bita Badiashile, dufite Tosin Adarabioyo, dufite River Koru iri mu mvune. Abo ni bane maze kukubwira. Dufite Trevoh Chalobah, tukagira Wesley Fofana. Abo ni aba defenseur batandatu maze kukubwira, bose bakina ku myanya ibiri gusa. Center back nusha kongeraho Josh Achepong, tukagira Asermino uri on loan, abo si umunani. Tukagira muri Strasbourg undi mupete, abo si 9. Tukagira dufite aba defenseur benshi cyane bagera mu 10 ku myanya ibiri gusa. Don't forget center back. Center back ikinwaho n'abakinnyi babiri, ntago ari batatu. So bivuze ngo rero Chelsea ifite aba defenseur more than that enough. Ariko kibaza ati se quantity over quality? Quantity zo turazifite, maze kubabwira aba defenseur 10 bose bashaka gukina kuri center back dufite, ariko se turi he? Crisis. Biragaragara ko tudafite defense. Kuye muri Fakoro iri mu mvune, turakuramo Trevoh Chalobah, twakuramo Wesley Fofana, disaster. Tukarya 5, tukarya 6, tukarya 7, tukarya 8, tukarya 9, tukarya 10. Ubwo muri rusange tutaba defenseur babiri bonyine, kandi nabo mwabonye amabara bakoze. Actually Chelsea ikeneye gufixinga defense, ariko simbona Chelsea ijya ku isoko kugura umudefenseur muri transfer window. Bibaye byaba ari surprise. Gusa amakuru nakwihera n'umupeti bita Anselmino, ikipe ya Chelsea Football Club yamutije muri Dortmund. Amakuru ufite kuri Sky Sport nuko biravugwa ko Chelsea have a recall option. Niyo bavuze recall option ni muri kontra yasinye ajya gutizwa muri Dortmund. Uyu Anselmino umudefenseur mwiza utamwitiranya kuko ararusha bano ba Tosin Adarabioyo na ba Badiashile, kuko ubu ngubu muri Dortmund bari ku mwanya wa 2 inyuma ya Bayern Munich. Amaze gutsinda igitego kimwe, atanga na assist, amaze gukina imikino 7, yabanjemo 6, akipinga clean sheet enye. Umupeti umeze neza kandi aranayoboye muri Dortmund. Nubwo twamutije ariko ngo Chelsea ifite recall option. Recall ngo dufite uburenganzira bwo kuba twakongera tukamuhamagara. Reka dukomeze kuri Sky Sports. Sky Sports iragira iti Chelsea have a recall option in January for Anselmino, who is currently on loan at Dortmund. They are abgaravuga Chelsea, they rate him highly, and therefore is absolutely no chance for Dortmund to sign him on a permanent deal next summer. Bivuze ngo kuba Chelsea imushaka, kuba Chelsea imuhayiritinga cyangwa imwizereramo, birahereza amahirwe ya 0 ikipe ya Dortmund kuba yamusinyisha kuri permanent deal. Ubwo rero Anselmino twese ubu ngubu currently turemeza yuko atazasenyera ikipe ya Dortmund kuri permanent deal. So iyi loan yiwe igomba kuzarangira muri summer, yari loan y'umwaka wose, ariko Chelsea kaba yaragobetse makani kavuga ati hagize ikintu kiba emergency, dufite uburenganzira bwo kuba twagira gute twamugarura mu kwa mbere.
ngo rero abafana ba Chelsea bavuze ngo rero we are already in crisis, dukeneye umu center back kuko Trevoh Chalobah na Wesley Fofana umwe muri bavunitse, hagize ikiba runaka turashyiramo Tosin na Darabio, induru ziravuga, turashyiramo Bade Yashir, induru ziravuga. Mwazanye uriya mupeti ko ari kwitwara neza muri Dortmund, ko iyo option tuyifite mwamugarura akaza akadukinira. Icyo cyari ikibazo cyabajijwe n'umufana Sky Sport n'abandi bose na ba Fabrice Romano bahita birukanyira hariya kuri iyo option. Ako Chelsea ntabwo igeze imuhamagara, mutanyumva neza, ntabwo Chelsea iramuhamagara ngo imuzane, gusa iyo option irahari. So ndakibasigira namwe nk'abafana b'ikipe ya Chelsea Football Club, birakwiye ko Chelsea ihamagara Anselmino ikamukura muri Dortmund. Yaratangiye kugaruka kuri forme, yaratangiye kwidevelopa nk'umudefenseur mwiza. Narababwiye ko umukinnyi ntago aba developed from behind cyangwa kuri bench, umukinnyi aba developed iyabona umukino, iyabona playing time iyo nibwo ubona umukinnyi nyine. Ntago umukinnyi yicara yango kubera ko ari Messi ukaba yicaye kuri bench ngo ni Messi. Messi twamumenye kubera ari mu kibuga. So uyu mupetanselme atangiye kuvugisha abantu. Ejo bundi yari mu ikipe ya Chelsea, umutoza Enzo Maresca nta nubwo yigeze amukinisha. Yego yaravunikaga, yagaruka kongera agasubira mu mvune, ariko yagiye muri Dortmund. Ubu ngubu niwe nyingi ya mwamba muri defense ya Dortmund. Bivuze iki? Bivuze ngo Chelsea biroroshye ko yatevuga ati muduhereze ibyacu. Ariko nkanjye ku giti cyanjye, my opinion, uyu mupeti yaguma muri Dortmund agakomeza akadevelopa kugeza uyu mwaka urangiye muri sama. So nibwo tuzabona ishusho twavuga ati uyu mupeti ari tayari kuba yaza agakompetinga mu ikipe ya Chelsea Football Club. Right now mutanyumva neza, aka kanya Anselmino aje, ntago umuntu bita Tosin na Darabio yamurisha bench, ntago umukinnyi bita Bade Yashir yamurisha bench. Yaba ari option nziza, ariko nanone kumuzana akicara kuri bench yari afite uburyo bwiza bwo gukina agakomeza akadevelopa. Ayo ni amahitamo y'ikipe. Nimba ikipe ivuga ati naze yicara kuri bench, tuzajya tumushyira mu kibuga asimbura abo dufite, cyangwa nagume hariya akomeze adevelop. Ikipe ifite iyindi solution, irajya ku isoko igura umukinnyi. Biragenda gute aho ngaho? Naho umutoza Enzo Maresca n'aba sporting director nimba bakomeza bakagenda uko tumeze gutya, kuko dufite Josh Achepong wakora akazi muri center back. Nimba ikipe ya Chelsea ishobora gufata solution ikavuga ati nukuzana no mupeti tukamugarura, cyangwa turahiriza amahirwe Josh Achepong akine mu ikipe, kuko nta n'impamvu yo kumwicaza kuri bench. He is very good. Unarangaye gato n'andi makipe yaza akamutwara. Simple as that. Reka tuve kuri Anselmino twigire ko bita Disasi. Fabrice Romano nawe aratubwiye ati Axel Disasi is available for January transfer window. Disasi ari available. Of course ari available kuko ntago ateze kuza gukina mu ikipe ya mbere. Deja ari gukina muri academy. Akinira academy ubu ngubu nubwo afite imyaka 25 n'itandatu. Ako itatu narayigeze. Acyari mutoya. So Disasi rero ari ku isoko. Of course ari ku isoko. Ikipe ya AC Milan iramushaka. AC Milan, Roma, Napoli yagiye atubwira amakipe amushaka. Ikintu cyonyine najya nkwibwire kuri Disasi nuko there is no loan na kumutiza. Ikipe ya Chelsea gutiza umukinnyi uva mu ikipe ya Chelsea ajya hanze, iyo option nayo hari, kubera yuko hari abakinnyi muri Premier League uba wemerewe gutiza umubare, na gutiza utiza. Hari umubare utarenga ugomba gutiza, kandi Chelsea yatije abakinnyi benshi cyane bashoboka. Bivuze ngo rero Axel Disasi ikipe yonyine imushaka igomba kumusinyisha kuri permanent deal. Zana inote tuguhe umukinnyi. Nabyo kuvuga ngo mwamunije ngo umwaka umwe ngo sizimwe ngo nkareba ngo uko bimeze. Ni test and go. Uramufata umujyane umusinyishe permanent deal. Chelsea iramubonera isoko cyangwa arakomeza akine muri academy. Aho ngaho ni ugutegereza January transfer window kugeza ku musozo. Nimba Axel Disasi azagenda kuri permanent deal, Chelsea iri mu nyungu, kubera yuko azava mu bitabo by'imishahara, azava mu bitabo by'abakinnyi ikipe ifite, ibe yanabasha kuba yagura umukinnyi. Ariko kubu ngubu aka kanya tuvugana Axel Disasi aracyafite contract y'ikipe ya Chelsea Football Club. Tugenda tugana no ku musozo uko ntago ndi bubatinde. Ndasoreza kuri uyu musore wanje wagarutse Gifaru. Ikipe ya Chelsea currently ubu ngubu iri mu myitozo yitegura gukina n'ikipe ya Aston Villa nkuko nababwiye, iri kwitegura gukina. Ejo bundi abakinnyi bose bari mu myitozo, bari gukaza umurego cyane cyane muri gym. Twagiye tubona amakuru yuko uwo bita Liam Delap is back.
twabonye indi option y'umwataka ntabwo ari Joao Pedro. Tugiye kubona umukinnyi umusimbura Liam Delap kuva yaza mu ikipe ya Chelsea ntabwo aranyempressinga. Liam Delap nabonaga mu ikipe ya Ipswich Town ntabwo ari ndi kubona mu ikipe ya Chelsea Football Club. Of course I have a little bit of flash but a little bit of good performance mu gikombe cy'isi cy'amaklub murabyibuka. He was good ariko since then yaraje mu ikipe ya Chelsea Football Club agira ibibazo by'imvune ndabyumva, ariko right now Liam Delap he has to step up. Ubu tuvugana ari mu myitozo, uwo bita Estevao William bose bagarutse, nta n'umwe ufite ikibazo cy'imvune, Dario Isugu bose barahari. Ayo niyo makuru nakwihera ku bakinnyi bacu ubu ngubu bagarutse mu mvune. Ukiri hanze n'uwo bita Ivan Corwin azagaruka muri sama nk'uko biri scheduled. Reka dutegereze turebe, babwira ngo mugire umwaka mushya buhire wa 2026. Murabizi ndabemera cyane. Aravista ciao.